ma tam fayat so ni foi ma fa so at ya wa lava au te ole nei Polokalame why mission why now ia le ia fa talo foi el tatu tenu fa mo ia ma o lunga vi ingo le tua fa aftai le tua wa o ia lava o ma fai ai nei mea o ma ia me se fole nei va ava noa ina ia pa pena foi ona ta o ngai nai mo so no vi inga e ala foi le nei Polokalame matango fie nei fiafi fa talo fa tuai ile mamalo se o tato wa tuno i mai lava i maunga tele se ia pa ia maunga iti ia mai se o pa ia ato uma lava ia manuia lava nei fiafi fa fonga ia mai se foi o tato tata noanga vi ia le tua ia puno mo ia lo wa le au te ia tatu se tal am tatu Polokalame le tua o lo fa tala no ina lava le nei mata pu why mission why now o le au lava ma le fa moi ina ia toe la langa ma ia langa ia loto ma fina ngalo o te ngata pa ia o le au te siana ina ia matu loa e ia le vala au fa pitoa wa e vala au ina ai mai sia ia i matu o Samoa amen e ala i le mission le tala yatu fa evangelia ai mai sia le fa tala le ino so se tuli manu mo so se vai pa no le nei la langa amen pe ona e fetala ia matu wo e fainu malavu so papti suatu ia te ila tu suafa te male alu male nganga pa ia ma tu te vai wala au nganga pa ia so mai la fa unga ia a o manatia i mato peta laila wo pio fa muia fa fonga lo wa te no Yesu amen amen vi ia le ri ia ona ole nava yasu ia sa fa pena fo ona a fia fo i tu langai ngase o tino vai atu fa fonga le atu no ia na le lavai le lava mai el tatu Polokalame ia vi ia le atu fa tai fo lau talo ia le wato e fa fo sia le malos i le anga le ima le alofo le atu e lana fa malolonga ai na mau ai fo i male avanoa ia e fa pena ona tu sa o mai tatu Polokalame ia mai le sunga ia pasta mate ia mal fa tu ia richom male malu le misionare o lo i Afrika i sauti ia le te loa nasa e fa fonga iai ia masa e mai moa i tatu Polokalame le ia le la fa pena ona tal noa ma te vanwa fa so atu ia te oe i le tatu mta upule nei e pe fona sa ma fa so ai talwe nei ma le sunga le fa penga ia se piliano Paulo tai yor tatu Polokalame nei ia amanatua ona e ia fo ina isi va nga taua mana inisio i fa punga fu io onai toe sangoni awone inisia tatu ia mai e atili na nea i fu i lau atoma lau ato pona oe le misionare po oe tangata o le atu ina ia mawhai o na tatu whaatau nu ule fina ngalo le ni ole monano ole upu ole tamta ole le foi le ole ulua i misionare na whaatau nu ina pena ia whaia le meta ole ngalwenga wha misionare e le ai ala se si leu tau te malama iai wa na ole alo le atua o ia le ulua i missionary the very first missionary ma o ia polna e pe o le sa ia fata oto le ala fua ma ia fata oto ia tulanga ile mea e tatau na o ia ile ngaluenga fa missionary ia o le lavea ina lava o le fina ngalo le atua ai tatele i o lai de melea se i tato e anga itasi ai ile winga o le Polokalame le pio na fai mai wai pie fa o fa pungo le ngol Polokalame fai mai why mission and why now ai se alaba ia wai te lola wa fa fonga fa pielis ala fa pe ala tonu la le winga o le fa punga why mission why now ia la matu pete amata mai ale ia tali tafsiri amata fa soila ia pola se me o fa penau na fa manu e nai lo to eleri tu sai mal Polokalame wa fa ingo ina why mission why now ia vi le tua fa tai le tua tu sa foi mal fa facili i o te lo fo ina ua malama fo ima tele fo inicio
O me wa wha malam la maina ma, wha mtatala ina e tusa o le a fo'i. O le i le ingoa wa wha ingoa ina i le Polokalame a. I lo ua manatu na o a o via i le pei o le o na ia le mata upu ma Polokalame wha pitoi ne ia fiafi e vai a souma. Why mission? Why now? It's like the topic and the program, it's not specifically on a group of people or a part of the world or a nation. It's specific. It likes it's for everybody. For everybody who knows God. Amen. And who know there is God, living God we serve. Mai ai le taimi tātou te iloi, tātou wofo i lai to tonu e kalesia. It's applicable to every ministry. According to the, i mission so meta, it's asima ministry. Ia ole aunga lea, ole ngaluenga wha misionare. Ole ngaluenga wha misionare, why? Wa ale se ngaluenga wha misionare. Tatou te le loa, we just do not know whether there is an extension of the kingdom of God that we live. Bi ele ri, malo. Ele ngata fo ile, e tatou te le oiloa. Po o iei nisi e tatauna feola ma wha feola ina i lea taimi, ma lea taimi. Ele ngata le upo lea tua ma le whaola tanga e tau iei ma le fi o lea tua na whaia le lalo langi ma le tangata. Ia a o mea fo i tutupu ai e le ni mea mai lea tua. O mea e le belong i lea tua. But it belongs to the kingdom of the darkness. Amen. Pe o lo malo. Ole ata tonu ana ya laiona fatino ina pele dei Polokalame. Ona e tau mai a tātou. Oilele, le tā ua o lo tātou iai i whaoltanga. Le tā ua o le mea nā laina mai tātou e le atua. I to tonu o lona finangalo. O lona mamalu. Awa ia mamlama tātou, pe foi la fa te inga le worship center. We have a mission to fulfill. Yeah. O lo ia i tātou mandate, o lo i tātou mission nai. E tātou na whataunu. Ai le whataunu ua e le whape ambai e le atua i le worship center. Yeah. Ai ave whataunu e se si tō wine po se si e kalesi. No, a whaia o le wamai e le atua i tātou le mission. I o tātou wala e tau whataunu. Tau tātou o ina ia sila mai le atua. O le o tātou si ta i le mea wa amai le atua. Ia. E pe mana ia leo sau noanga. Tai peila o le tūlanga lea. Ona o le upuai o le misiona o masa nei faa le tuspa ia, faa le fina ngalo o le atua. Ai a tu uala i le daily life o ina daily process. O le ngaluenga. O se ngaluenga e tau le atua. E tatau ona whaatau nuina. Amen. Pia le li, ia, pe foi lau no o whailo atu le amatanga. O le o tātou tala noa nei, i le ngaluenga. Pe foi na mana, ia le whaupunga le whaafai ngofie. Ia mamala mai tangata fui lea. Le o le misiona, it's a task. Yeah. It's a work that we need to do. We need to accomplish. We need to fulfill. E ta tauna whaatau nuu ma ia au mai ina ia tino mai. E iai sona tau nuu ngale nei. So, lea lana whaata Yesu ia le whainga. Lea na au mai e Yesu peo no uta uol te mua sola. He is the first missionary God has sent to the world. O Yesu lea. O le mea nai whaapta iai le Ona ole afio mai a Yesu le laulang. He came with a mission. He came on his missionary work. Na fio mai lana ngaluenga wha missionary. Ole aunga mare wha moe moe. Ina ia whaia le fina ngalo lona tama. Ole matango fia la le na. Wa le whai mai la ina ua fio mai Yesu. Ia pe fo na sa mata no mo moe pe marisunga ase.
ele ia pio mai Yesu e pai se ekalesia muile le religious e le I ona o tatou e pe ata ulole lotu te mi nei mata ule ekalesia ia pe we think religiously wa tatou mafau fa le lotu ai wa misi atoa le koa o le fina ngalo le atua na laina fio mai Yesu as a missionary The Iyo, purpose. a wa tatu titilo lai le o ngā tutunu ngā le mo le whina ngalo leri. He came to establish the kingdom of God on earth. Nā whio mai e whātau nuu pe whātū, pe whāmai, ia le mā lo le atua, I le lalulangi le ne. Ia, o leo te tala noa ai, o la fo se me te fia whalau te rei, po se si me fia sosoan. Ia ona e sosoan mai lea, o lona lua. O nā whio mai Yesu ina ia au mai le lalolangi polonga I lalo o se saolotonga wa ia tāpena ina. O ilele le whaperetania, he came to colonize earth with the kingdom of God. Ina ia ave ese le lalolangi o ani tūlanga whaingatā, mani tūlanga le matangofie, I le tūlanga I soifuanga, male olanga, ai na fio mai Yesu ina ia ave ese mai la tātou le lalulangi mai nātou ai ngā lifestyle a ia tātou wola masoifua I se o langa ata ngi ai le malo le atua ma le fina ngalo le atua I soifuanga tātou te o lai o le tasi nā mea le nā leina fio mai Yesu as a missionary so o le lai tau te so a whapea poi la nā fio mai Yesu e whaatu le malo le atua I le lalulangi ne Olono winga walava po ina ta umai ya tato. If we go as missionaries to wherever of the world, of langi ave tato ele atua. This is the purpose that we need to know. So we are sent to establish the kingdom of God. Fatu le malo o le atua. Pa te inga ya ele o te nati o ele la yeina yusoi o I Afrika. So they were sent there. Ele establishing al malo Samoa. Oh no, they are not the representatives of the kingdom or of the government of Samoa. Yes, they are Samoans. They are there as Samoans, but their purpose is to establish the kingdom of God in South Africa, because they are the citizens of heaven. They are the people of the kingdom of God, and they were sent there as missionaries for the kingdom of God. Ea whatetenga fo ila, fo pena mata o fo marisunga yate. A whapele te whaponga mai, a ole whaia onga. O le esa ea onga I le onga whaia onga. Ia wa tofi o te whaia onga po where fio anga. Ia pe kindergartens, pe primary schools, intermediates, or secondary schools, or high schools, whatever level. Ai a whapele wa tofi o e maa. Yes, you are a member of the government. E te alue e whape nauna whatau nuu lau ngā luenga as a teacher. Ina ia whape nauna oilele il meleo le o ina tamaiti me ta o le poto salarau. Ai a whape la o le te amtu whaia o le keusiano whanau popi. So, e te taula na malamalama. You are there not only as a teacher, but you are there as a missionary of the kingdom of God. At the same time, o le te whaia o ngai a o le poto salalau. Ai a maua le awa noa te whaasoa I se whaia onga, pe te whaasoa I se tamai titi po se te ni titi a onga. You have an opportunity to establish the kingdom of God within that life. So le mena, ia te le lope isa u wha popole mta upule vanga lea. Ia, o te tuli loa ina pele nei ngoa o le Polokalame. Why mission? Ona o mawhawhau le tūlanga, in the beginning, everything was perfect. By God. A le mea ua whamai ai se a lava o le ngaluenga wha misionare. Ai se a lava ua o nei. E fōlinga mai
ole mea ole peo pawana me lo te fia ona ole amatanga ia na le lei mea uma na faia ele atua. God created everything imperfectly, in the imperfections of him. Ai ina peilan mena ele no fo liu tino tangata le tua ala ilo nalo Yesu Keriso. Ma whaatau no uina lo ia ile misiona pe ona mua a fio ma Yesu e fai. Why? It's because e iai ala na mafuaanga. E ala fo ona ngā lulua nga ile misiona ma whaatau no upeon fina ngā lo ile atua. Ona ia toi la ve ina tangata aisea ua faaleanga ele tangata le atoatoanga o me lei uma na faia e Keriso ma mafua ai loa le anga sala. Amen. Le ua ola polonga ai e o mai le taimi le nei. Amen. Mai ai le taimi o Yesu Keriso e o mai le taimi le nei e continua. It's all because the sin is there everywhere. The sin is already in our life. And that's why the encouragement for every Christian, the born again Christian, or all people that know who God is, should be continually on with the mission of God through Jesus. E tau iai malave o inala. Ai loa la le tala le leilea. E la vea ina ai mai le polonga. La vea ina mai le angasala. Awa without a mission. E le mawhaina toe maua e le atua. Ai o le mānei e foi lao mea le atua. Na e le o seisi ana tōwhia. Na tōwhia Keriso. Ai sea, le anga o Yesu Keriso ana maliu, ma toe whai ma awala lau papatu lo. E toe ui mai e le tangata ua wha maanga loina. A nga ia te ia le sila me lo ai le alofa te leo o le atua ma wha awa. Why mission? Why now? Wa fo I ele wha apea. E pea ia e pei fo I o tātou. I miss fo ia te au ia. I'm talking about myself. E le wha apea vele le lei ato le aso tofi. E wha awa wele vai aso lea. E whaawa waita e au, e anga sala, ai, e le whapela e toi mana o mieta ita pe, ia e o e le su mai o sisi toi whamalo si mai, ma toi lavea I mai, e continua sa le process lea. Ia, o le mea tonu ana lea le ona fuilele e le ina tau whaamatalatala, ia vaenga ta itasi o le misiona Yesu. Because e le mawhai e se tangata po ona malam po le ala na me alu fai pe ale mam na mai le mena sau Yesu fai awa le si tūlanga pe ona e sau noa o le te wa mansua la o te lona o e matane uma o le po le ale ato ma le lei o mea uma ai ia se mea e matua e se ai mapa uta ita I lumo le o le au ngā uma na mea uma. Amen. O le toi a fio mai la, ma toi a mai o na ngaruenga wha misionare, I le taimi le nei e le whapei o wa uma la. Ngā uma le vai aso lea, ngā uma le tausanga lea. No, now. O le taimi ana e toi whaatua, e toi establish e le kingdom o le atua, e toi loa ai o na ola I una o le soifuanga I tatau, e tusa ma le fulfillinga o le mission. O le si meta ua pil me le te sau no mai ei. Why mission? Why now? Because o le mea moni aia, without mission, Yeah. e le loe tangata po le arpina ngā loreri, vai pe fo na tala no le taimu o sola. A tatal no le mission that we're thinking about God's will. O wai pe o se upu foi le paltu spa ia po se upu foi e pe na fua mai I le fina ngalo le ri o le foi la wa tato tiro to ngai le lava na fio mai Yesu e demonstrate e paali mai atato how to do it and what to be done o le pe fai au le me tau fai pe la le me to establish the kingdom of God on earth. Lea na fio ma Yesu paula na ekalesia pe paule malo le atua I lungo o le lalolangi nei tau te iai. So lea la wo o nei I le taimi at o tatou tangata le o tatou whanau puwina. Now le fai mai lole whaupunga why now? Wale o toi ele o taimi nei. E le koe kau wala au ka ko ia Yesu e fia mai koe whaisi si misionga. No. This is our time. Ai le mea tau tatu titiloi.
Tau te vava ai, pen o le hale mena sau Yesu fai. How he did it. Pen fa pe feo na ye fai. Lea la ua tatu vava i son. O le mele le establishing o le malo le tua i le laulang. Ele se mea po ile le nao na. O ile le se mela i titi. O le matua. Pe fo la no tau whamatala. E o a i le whaia onga le tamai titi. A whapea le whaia onga e whaola ina. E tau ma whaia e mo moli le whaola tanga le tamai titi. That's how that teacher establishes the kingdom of God in the life of that particular child. Au tātou, e o whele ia tātou, o i whele le tangata le tau te mori mau ia, o le tātou mena e whai. We are establishing the kingdom of God within that person that we're talking to. So le mena e tau titi ronga ia, o le mafua anga hona, o le mea ia leina tātou nau ina ia whaia le misiona, le anga o le mena na sau Yesu e whai. O le tūlanga po ila i establishing o le malo le atua i le laulangi nei po le o langa o le tangata. O le tau mawhai ina ia au mai le tangata i le whaolatanga sala mō mai ananga sala. Alu ese mai le o langa tua, i alu ese mai le o langa le anga. Ai sau ia Yesu, awau Yesu o ia o le malo le atua. O ia o le tupu o le malo le atua. Lona lua, he came to colonize earth with the kingdom of God. Ina ia mawhai o na whaafolinga umatangata o lato wamionga, o lato lifestyle, o lato mewhai, ia folinga i le malo le atua ma le mea lai whai le rangi. O lona toru, whamai, to bring the government of heaven to earth and on the cross for the sins of the world, creation, so we could dominate earth. Lona winga. O le au mai o le malo le atua o loi le langi. Ina ia whaiai le malo o le malo i le laulangi nei. Ai na whaatau nuu lai Yesu, ina ua maliu Yesu lunga le sātau. Whamele tala Yesu, o te le isau e whailo ulama loto. Ai na o sau e whai le fina ngalo o lo utama. Me voi nai, e atu so o Yesu li si aso, po le ale e ua whaatau mai me ai. Wa le na tuli Yesu whaatau mai me ai. Ai o mai, o le tala no atu mar whawhine sa Maria, whaaturo so ia. O le ua mako fo i mai mabe ai ngā mako e whakau mai markala Yesu. Le o ke le fia ai o la me ai o le whai o le fina ngalo lo tama. So o le au mainga o le malo le atu. I le larolang, le fina ngalo le atu. I ta ngata te jotas. Ia. E o pēsi sau whapopo. Ele lo ole pe ole mele ta o fatu wino le malo I mawhai ona whaatuina o se e ka le sia. I mawhai ona whaatuina I totonu o se kulupu a le mea sili ona tāua. Ina ua mawhai ona whaatuina I totonu o se loto. O le tangata e to atasi Ia pe o mea ia ole whaolatanga umane na. E mo ia ole ngaluenga whaawa ole si e tau le ngaluenga wha misionare pe o ua Pawan mea leile mawhauwhau o le offshore So longa ia Luisia tu nuu whatoa Ine mānai o le tūlanga na ia Peila le mea na only to establish the kingdom In a nation, in a group of people, in a whatever Pe whaila na iei whai ngā lotu But in a life Ia ai mai se foi Au mai o le mālo wa a mawhai lona whaana establish le mele na ia o a mionga ma soifua I tanga e whaailoa le mālo le atua e whaailoa foi o tātou o tangata ua whaamanga loina e ala I le tātou ro ke riso Amen. e le ngata foi le nā ia ua whaailoa ia o le fofoanga ia e tatau o na iloa le lei nā tūra wha le atua, ina ia mawhai e ona wha le tū mauina le lalolangi mauna fōi Awa pei o se ngaluenga fōi le whai I se mea ua already in pieces. And we are called to put pieces so that o nei whasi mea ia,
ia toe tino mai o se mea atoa, o se mea lelei. Ole manai ole matango fio le mele te lena e toe ta uai fo ile ole whaavae po ole au mai ole malo le atua ina ia whaatuina I te tono se loto. Awai ole mea moni aia e sau leia. A tala noa whapea ia. Au mai le malo le atua e whaatu le lalang. Ia pi e broad ele fo ile le pe ua lau tele le ba ai fa le mapo pa. Ai ole mea tauna tatu manino e mamam lama as Christians. Born again Christians. E whanau po wina lo takata. O na ua whaatu le malo le atua tono na takata. Mea fo ina lena petala Yesu fai mai. Yo to mua isa ili le atua malana mi tonu. Seek ye first the kingdom of God. Lono winga. O muri ai ngai mai tangata a group of people or an organizations or a church. Ai amata I le tangata e totas. A singular person, an individual. E amata la wale tangata e totas. E mawhai lona whaatu le malo le atua I tonu o le soi fuol tama. Wai seki apu nga ai. Whaatu ane fo ila iolo le malo le atua I tonu o le olanga o tina. Ia, mori mawatu tama mal tina I le atali I mala fine. Ke waila e umange le kausanga pe umange se masinga. O le ua whaola ina umatangata o le ai. Lona winga. O le nawa I tonu ina le malo le atua. O nawa tu lai mai le malo le atua ina. O nawa wa e whaia le mena sau Yesu e whai o le establish the kingdom of God on earth. O le nawa e colonize singa lo wata li malo wa fine malo ai. Ina ia awane I toi fōringa I winga o lo grandpa malo grandma sa ako so I fua mai. Ai whape ngā wa fōringa ia ke visu. Ale tūlanga po ina pe ma nai a tele le tūlanga nai le upule te tā ua I lau sau noanga. Born again Christians. Born again Christians. Yes, Bela, so I'm talking about myself, where I came from, where I brought up. Yeah, ele whaalongo mo mola mena born again Christians. When, I inga ua na titilo le ia la fua whaatu le kingdom lea. O le kingdom fo ilea. Ia le fua ua fua le lea ia. Tai pea le upo le fionga le tua. Jesus is the only way, the truth, and the life. Amen. Na whai mai ai la ia. Ne na whai ai Yesu ia Nicodemo. Le whaavai tonu ana na the kingdom lea. Ele ngata in a single life, in groups of people, in a nation, in the world. Whai mai, le whai akwa Yesu le ai. E ao ona e toi whanau fōwina. Ai whesili la Nicodemo. He's already a church goer. But in the midst of what he's doing in the church, he asked that question, as if that he didn't even know that the kingdom of God should be like this, should be like that. Le lana whai atu I lo Yesu, e ao ona e toi whanau fōwina. Le na whai na whai I lota I ta whoi o langa ia. Ma vale le whapeta I tō loka I mā rosi le o whai pese, o loka, muli lota mamlo tina an whai whai au, whai le mea, ai ua matua I whaatuina ia. Yes, we thank God for that. Nā matana wali mai ei le ata, that there is God. O le winga tonu ana le whaupunga lea. O le whaupunga lea. Jesus didn't come to start a religion. He came to start a kingdom, a new kingdom. But that kingdom does not belong to the world. I like that. Whai mai le tala Yesu na whai ahe rota. E le mai le lalo langi nei lok malo. My kingdom is from up there. Mana lau sau noanga na. Jesus didn't come to build a religion. I whaila oi le mele tau te iai. That's another very strong Christian spirit that we are facing now. Religious spirit. No, excuse me for saying that, but ma ngai a kele le melo wa e sau no ai.
There's no way to excuse la ngala fa po mai le tu. Awa ole me monia ya pata to malam lam. Ole anga le anga nga. Le makwa ke nga foi nga makwa fusia malam lam mangol to telo tangata samo. Ole me tau mapolotu. Awa apa samo le religious spirit. Ole anga mapolotu. Wa mapolotu. Ai le mapole malo le tu. And yet te sa Yesu fa pe ya. Wai le kalisia nga awang i ye se me ka wale le ngore kalisia pa. Nga na i fo ina tatu tata. Tu po fo i ma to fo i territory ma ya so ya ke lo e tu fo me ma sa le ya. O i fo ina tatu te lo ai. E pe ni pa ba e loto na o fai ma fa la ve mai. Le tio fo ma na ya te le ngol Polokalame. Why now? Ole me monia ia pe a ono na matala le malam na banga o tangata. Ile me na la ina fio mo Yesu e pai. Ole hale me a sanga sa salwa ya le u le ngore lo kuma ma mapo le lo. And yet la ambisi le core o le purpose o le fio mai o ke bisu. Ole o ngata tonu nga le mule ole ngaluenga pa misionare Yesu. Ole ma lolon tama ina ia fatu wina ile la. Ele fatuina la ni lalangi fo ile le fa pea a me uma e ngako ngongo fo ya le lalangi o le wingo upu fa pea fatu established in the world o la eta le refer le me o le established yata to wi to tongo tatu because that's where the kingdom of God should be established. Ole loto tangata. Fo iwa establish lo le malo wa ia o ma faila e run le malo. Amen. Kusa fo ila le fiong pa ia le tua. Wa ia fo ila ma fiso everything is in there. Once the kingdom is established, everything is there. Ele asamo le malo le tua pe fatu ila. Ele pe o isi malo e ai siatu ai ta la fo fai lo sa. But the kingdom of God, no. Ina ele ona ole original I run the malo le tua. O ana laws or mea uma everything o foi lá me vola na man na yo le malo man tua de tio fa meltala Yesu fa mai. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all others will be added. So ete mawalola le malo le tuela ina ua afio ke visoilo loto. O isi la mea uma. O komeki al sau. O komeki al sau. Mana ia le whaupunga nana e sau noi. Seek ye first. Pe o se matafa ina le tangata sa ili ane malo le atua e maua kai pe o se me wane le kia le sa ili le keite ke anga i totono se mea se no foanga matautia ma le matangofie and once ke maua le keite there you are with everything e ke le alo sa ili me i popo e ke alo sa ili le anga le malo e ki lavanga the key to the treasure and amen. So kame ila le mele fa mai. Our commitments as Christians is to administrate the kingdom of God on earth. O tatou le la o tatou Kelston. E pe o tatou le wa au mai ele administrating o le malo le tu le fatau taia ma le fa ngalue ino le malo le tu. Vai mai. That's why God gave us the authority. This is awesome. Mai o le mea tōnu alea. Wa lai ona au mai e le atua. Ia tātou. Le pule. That's why God gave us the authority of his kingdom. Wa vai de mana yo. Ele I wa o le mea fa meltala Yesu. Wo o manu malo I le lalolang. O lo wa ya o ki o le malo le atua ma se oi. Fa mai lo le maltala Yesu. Le la ke wa ku ya o ko kinga. So ai va ile longo winga. Ele se me vo ile fa pe nga fa mai Yesu ia.
o mai ye ngo fo I wo me ka wo ko me no. God has brought us into his kingdom. Wa mai ta to lo na malo. Ale ko mai ia. Ka ngo fi lo la ia le pule ngai. Ai sia. Wala nga ka ko ngai de pule la makanga. Ale me wo kupu nga o ia ki Apollo o nga o le sala pe fo na e ta o te muso. Le ala nga fio ma Yesu. O le koe fa ku inga o le malo le sa ye mo ya akama e. Ai nga mo a o le o mai ala e Yesu le pule. Me mua nga alua Yesu I lunga le satau. Inga ia mawhai o ngā alu seuri. E sei e se maireki. Saulo Yesu la koe fo I le langi. But before he departed, ai le ia pio, whai mai ia. Tango lola ia lea. These are the keys. Use those keys. Use that authority. Me tau watu le tūlanga nā le te sau noa ia. Ale mā nei e o le whaua e tā ua. Give us the authority. Ole be falling mai ole ala le me mau ai pe le authority na nga. Tau ke focus ala le my our commitments as Christians. No winga. E mana o mia fo ila le fa maoni I. Amen. O tātou nei e tau a vea le authority. Le lea ma le authority lea a wa pe ia fa mai why now. No winga a wange I ngalo. Whatever arises, that's where the authority is going to be. Amen. That's where, that's where the victor is going to be. The victory of God. Nonga winga, e kakau fo ilanga siaki le leia ia. E tako commitments. Amen. E le ngata ia. Ai ia va ai mai le opposition lea. Le yon makwa fuata lau lau a kuwa le ke leo le malosi o le authority lea onga. O le wha maoni le commitments. As Christians. O le tāua le mele te sau noa. O ngā, o le tōtelo tangata whānau po wina poile. O le sia, o le mea kāwalo whaurei. Ai aluare e whaire me mga o le kamara lo mkoia. E le ai mawhau whau no. E ka kaunga sui lo mindset. You no longer belong to the world. You no longer are a child of the devil, excuse me. But you are a child of God. And God has given you the authority. So at the taula, you must stay where you are now. Ile keming whanau po winai. Ngā lue ai mare wha maoni, ma au auna I le atua, o amea umo wala awa I le atua, ia whapena. As you work, as you serve, ile mea wala winai o le atua. Olo e ke whao ngā inga po ile authority nga, e makua worker. Ia mai e le toi ei foi ni tu fesilu. Pe a whai e matua I where e makua I mauti noa le lei ma mautu le lei le commitment. So there will be no questions, there will be no doubts if we know for sure makua I a me vale le ngale whakongo a pusi mea lima. Yes sir. Yes sir. O le si mea ina ia awane I ngalo ia tātou I le si winga tā ua le mere. Pera la ngalo na lua le pai. Christians are the highest authority in the land, in any country. That's right. Amen. E ia ita lo le malo le atua, I o tailoa, wa au mai po I ma le authority e le atua, e ana le malo ia taita. O whea la wala te nofua, I o ouloa, e le se si authority to tono le erina, e whaatusa tusa iai. Le authority le wa mai le atua, it means, e le se authority, po le ke anu e si lo lima, mai wala o e pio la vani, le ai, le ngari ku. A o le mea po lea, ia malama. O le ale tu langa ile olo iai le na la langi ma le na onga ele po na area. Ya e loa e te alu watu loa ma e manino le nei. The authority that God has given you is much, much greater than the authority of the devil. Lona winga, e ta tau na e loa ta talo mo na area. I le ngata te claiminga le area, e ke claiminga o langa o tangata, e ke claiming everything that your foot, your feet will stand. E ke vai ai, e ke luakua, e ke lole leia, o laia o ele authority.
Ole authority for not just the place or the environment, but the inner life of a person. E apalai ai me i le healing, everything. Ia I loa le pinanga luenga wha misionare tūlanga na whai alele wherever pe makokonga lona ainga, be in his heart, his olanga fiodaanga I mea uma. Ole winga tonu na whai atu a mama lama le. And not only te tatalo mo le area na, ai a tupu po ise, pe mailo wa tali pe mailo wa fine po ai o lo a inga mai. Patupu file mo. Ele ekele hansa dunga. O a fo inga wa ma tulanga le so wa so ifuanga. O la ia o ele authority e te no po ia o ma pu le lo tangata. Ma e tampa ia tau pia. Pe o se me valele, I'm trying to add on to that. Pe o se mitamitanga, once you were given authority, we can take it as a daily mitamitanga. Whatever laku ka poke le se suka e ke mika la ia o authority e ke loi ka lo loto le file mo e ke le vesi pe lava se tupe pe le lava fa soa. The authority is applicable to any sort of situation. E foi lá me que felo ia ela que se singa e se le fico le me area the authority is there. Even pe mai se le se coupe avec mai the authority is there. So what I'm so blessed to hear that as you talk ale pe mita ilo loto ona ole se fai sina utala ile I think only last week. Na ngona yale na ese sausia tama ine tingalo na ni for too low lava. Aya o ke le lope de lava le faso ave ai por I will te ia le pe o se pe e ka o mai le nganga pa ia pe la ke o pe o le purse o pe se that's how the Holy Spirit talk to me and explain to me if I might put the authority on her jaws. Well, if I might pray for her jaws, if I might put the authority that you have. And then our you know le menga le pele se lo tole ile upule na ele if I might musum sunga pray over her. Or if I might lay hands on her. If I might put the authority you have. Bis me vangang fa me tang ku wa ku loi nunga. Fai lo. Ma a le fa tau va ayo. Ole me na ma lo ai Ole matango fie fatai le authority. Why e sa le lau sau nonga. Anga ole authority e pe ale mo le fai longa fu ile wo woman let we inga every time. Ngala le la watu la ta fate ingole to ninga leo tatu mo ya na yo tatu se tatu tanga nga leo samo wa pa fa ngofi ai ba inde ye asa vani mai le tangata leo tatu ai we mai le to ninga leo sauro le pole ale tino la ititio le na leo a olo na tu le awala pole ale loli to so container pu le la sa na fa apea to le limo le ni chama leo e tu o le pesine ma puisia o le tiro mai le avtaba le nei loli la container tele o tangata le fa apea tu le lima e le o ofu sabili o lai of watu le to ninga leo o la lai lole le mai le ave loli he's got the authority e tau yelana loli e tu la le loli on a lie recognize le ave loli that guy has the authority. Amen. Has the authority. Por le tele le loli ala tititanga e tua a ola na saula le leo same leo i le si aso wa miti afu mai ma o vai li mai o savidi ele sana pine le santoni atu la e fa pe atu e pa wale meale ave loli o le ngar kalo me e sukia why because I like lo loli ele se leo he's not wearing his uniform he has the authority no binga e pepele ia lolo ai le kulo
Ai afa pela so ole winga na fa mtalanga pe ona e sauno. Ina wa watu si au tama wa fa mai wati ngale nifu. Ia e tuai le ave fa mai. Ale wa egwa you wearing that authority. I know. It's not something polele na fa pipi. E fa pe fa ma ave ese fa ma fa. Te lo le matango fienga le authority na mai le tu. La na le work. Wa tato masalo salo ia pe wa tato wolain. Se o langa e mawhai ai ona le to effective pe ko active ia le power lea po o le mana lea o le po malosi lea o le Afrika o le mea o le authority ai mamrama o lo wao langa le in line ma le li o lo langa you are in the presence of God every time you are the lover of God man o le ale mai e sau po le ale ke mungi mo e mai pe sau de ke mungi ma u mai runga maso fa pe mai you know you're wearing that authority. Lesi foi tu langa se le poto le atua. Amen. Se le alofa foi. Se foi lona matautia o le winga la lo tala foi leo. Ile pei foi la io no te tala no o le application o le application o le upu le o fa umi le mele le authority eu lo ko masang ka feo ingele level le po man so ai tu la wa tato mai tawina pe o ikula e fa te tele ai me ale lo ngi malo na malo ai pe o ina ya ti le ina to fa malo lo fa pe pule o wala u le mele e pule o wala a foi pe le winga tonu ana Christians are the highest authority in the land in any culture sa ole le tu sape fai mai o le area nga o can member se yai pe nga o drug dealer se yai pe fai mai nga o witchcraft se yai ku sape fai mai o kangaka umare i o kangaka fasioki kangaka ai laku ele ai mas kangaka fasioki kangaka nga fasioki kangaka be maka uki aku ngai lo le manga le ke yau ai mana tu fo ila esta sona pe la le salamo i vatasi e ko kasi o ko fia fe to ulu yo o tafa o le mano a me le kai fa nai o ya o ngo fa mo ma fo fai kaua fo ile i le tala anga o le nga fa misionare o fai taua tu le si no nga le tau le atu no le bottle pacific ko o ye nei o tatu tangata ma so le fa mai o ka kai mai o mai kango ila ko limba fai mai wala wa manga ia kingo la wali ia le ai you know ai o le menga ko they didn't kill our people why because these people came with an authority now mai male mana iyo ona olai e fa pena le me foi le po fera foi la le me tau tio nga yai ya to tonu au tatu a inga fai ngaluenga atato mama lamba le authority le wa mai tato as missionaries tau te fatu wina le malo le tu so le makauki ia man te ser manga ia fa mtala ngai tu spa ia le pule male mana mai o le pule male mana e soli ai ngata ma ka ra fa amalo lo ai mai me a fainga ta usa natu langa po le faita wina le authority so fa yesu mi mem ka tia Paulo mani me fainga ta eu ko ile fa tu wino nga le tu ai tono fio anga taitas ya mai tatia ia le anga ia tu I fa fu isia tunu au tono so tatu tunu ia wa fa penau na ta oto ya tu langai ia inga pule nga lim fai pule le fio anga ma le fio anga ai au ona saule tu ai mana e fa tu se lutu wa fu ni tapu mo umon fa ta oto e tu amba tu se enga lue ale tu e te ia le va ku so lo makala ma dia wa matala mani ke mga kua le ina ua ave fo ia le kalesia fo I fafta I le fio anga le o salo longa tu lo le pa io le fio anga ke mana tua le te mina ave le kalesia so e umana na ave le o le kalesia I le fio e fo I mai I tumua ai sauli talau
o ele o kelu ele o kelu fio ia le lava na al wa ina I wa na o le famsino o le mele pele uta o ile fa maono le upo le tua wa sa no ngale sunga vile amwe na fai nei ta mafo I tu lo wale ma malu fo I fa po e o fa pe nau na tausia upo le fio o upo ai e fa sanga I lo vile amu ma nai fa po sa tam fai ina ia fa ai lo ia ile mena mo ile tua e tasia le tala vile amu o le fina ngalo le tua fa mai le tua e fa atu ia le worship center I tu tonu o le fi onga o sale no ia na lua ila ia le la wo o ne fa misino so ia wa mai nei tu fa misino nga fo le fi anga e tasia se pitu nu le sa fa pe na la tu fo na la tu le ioe ile watuina o le kalisi ai o le maturity ato na lato talia ma yoi aisea ona ole authority ole upo le atu ma le pule le atu po le a lava ma le a na ta tala ile to fa ma le fa utanga fa pe na na te fa le tawala fa pe na na le nei le atu because wai loe nei ta mam nei tu lo le mamalu ma le pa I ole pio wa lato silofia o le atu e ana le lotu e le o se lotu o William so if I na po te lo isia pi anga me suiri tampa ngona isia e wat o la lava yai ia I tulanga I tapu o fioanga ai e matala lava ya senga le fina ngalo isia langa ele o fo tato ma se fa mo lunga fa pe beso sofa le no po le fioanga but we go with that knowledge that we have the authority in the name of Jesus so media vi ialeri tai le anga le nei ma le alofo le tua so o le rau tatou wanga I mai le mea le whai mai dominate politics education business media family affairs and church tasi le mea wa mai le atua ia tatou le authority ina ia tatou malamana mai we are there to dominate politics lono winga ole whaupunga le upu dominate pi whaisi malo si te. But ole upu foi le influence e tato. Le politiki. Lona winga so se kevisiano whanau po wina e to tono le kapeneta pe to tono le palimeni. E ta tau ona whaongale authority le e influence isi minister. E influence isi whaipuli. Aisea. Because Elena ona ave o tatou o whapea ina ia whai tatou ma tofi o I tu malo ma fio anga. Elena ona ave o tatou ina ia tatou nofo o ia ma maua ile ava noe maua se tutongi te le tu rou ma. Aina ave tatou o lai ele malo le atua that needs to establish I tu tonu o tu langa whaporki. E ave se a ile tu langa po ile amio le tonu. E ave se a ile tu langa ile whai tu au po le whaamawalunga. Ai o le tau mawhai ia influence le polokiki I le fina ngalo le atua, male malo le atua. E pe fo lima fo ele ngat ele tau wili ile ina ia ala ua sila fia o mea umai mana o mea ele mission. Establish the kingdom o le atua. Amen. Ile tau inti te o linga ma le lona ia vai koi titi a pātu umai Ioi, e tatia la alisi vaenga, e ta o mai lai mele tau media. O tasi la le mea that we need to dominate, I le te mine ia lai le malo le atu o le media. A wa o le tasi le au penga, ua matua whaonga il ti apolo, e te siva I to telo takata. To telo isi kevisiano, whanau fo wina. E pe ua prefer la tau le no nofo le whane, whanongo longo I la unga, ko le lungo le media. Ai awane ngalo ia tatou, e mawhaina na pasta o le launga na, ai le mawhaina pasta o te me mga o mia I o whapitau. E mawhaina titi o le launga na, mawhaina ai ahona I mai, pe te o pe te mo se whapitau li po le altu langa I te mna mia so swani. E mana o mia le o atu o le au ngā le atu ina. Ioi. So o lono winga, o le tu inga me whapena, o le media, o le tasi le au penga pe ono whai atu. Ua whaonga ti apolo whaala vea vai hea ima, fo lele fasiseina ile to telo tangata keusa a o le tasi le evia le wa mai le atua ya tatou le authority
e mawhai kako makua whai ni Polokalame ina ia influence ma dominate ai ngā rue ngā whiri. Even school. I mo meo teaching ia o sau o le e le tala whea ngai lava ma that's another wake up call mo mātua e le pito tasi o le education o me kau pisinisi te le pisinisi e la po tato vai ai o e foi pisinisi o fausia e tangata o le malo satani na ka whaalongo ai nā mea ia so ia tala i titi mo meo o loa ma ia e o foi ai tono a inga o mea o maua ia ai pia o le o toi whai loa mai e le ngaluenga wha misionare e le opa ua se ewi o le lalolangi nei tātou te iai e le ngā te tono o pūlenga e fausia ai malo pela o mea tau polokiki ia o tono o onga mōlu manai ma o inai whanau ia ai mai se foi o tono no pisinisi e atia e ai mamau ai le tupe ia whapena foi le media ia o le media ia e le ma whamataltala ina le ia o a inga mea whaia a inga ia o ai o le mea matautia i family affairs o tutua ia le tua whawhine ma le tua ngani tono le whamasinonga o ai mea tōtino e le o le ngaluanga misionare it's every area on this earth that a human being lives e le whapeanga o le polokiki even the church Fau le church e o ai tātou lotu e whaamatalaina o lotu whaolaina o lotu kerisiano ina ia ele nā tia le nā tūlanga o le whai o le tūlanga te o tangata lotu i au nā lea tua ia o le isi tangata mo whesilingia ai o lo fia i le mea le whai so e si tai o vi ia e lea tua i nei mea tātou te whai it's all because mission is needed there mission job is needed there mantuata o loa le upuna pe o lo taita Pava ai atu e se ua atu o mai ale upole atu a wa o le upole atu e fa wai lona malo i totono mea uma lona winga la o le tele fo i o nga luenga e fai le misionare e tatau ona manu malo ina ai le fio fa misionare amen e le ngata o le upole atu o le mafuta atu i le atua ia pe fa ina fa ngane me fina ngano mai i le atua ma le fa sinonga le atua i le me ma le au penga e tauna faia o le upu ma le tala ia ma le taimi fo i fa ia e se le ma nai a tele ma o le wa o no le wa join nai minute o na mai le tatu boka ai wata ua tele le mere tate fa soa ma tata tal noi fu ile ole tulanga fu ile fa o nga ina ole pule male mana wa mai le atua ya tato a tato wo fa missional tau te fa o nga ina o fea po ile area a mata mai ai lota o langa totas a mata mai le ngalwenga le fe ngalwenga o le a onga le atali i malefi o le ministry tono le kalesia fa solo tuai fa tau le fa solo tuai le fa matai le pule ngari ma fai pule ya me se foia tulanga i tumalo pi fa pe na foile le e a mata tuai na wai le paina na ta faula ina lota mana o lota te ya pani ale le faula ina lota ta mamlo pila no ve malo po yesu mata tu i Jerusalem Samaria ia ma yuta ia fa solo tuai tu inga la ole winga la ole mele tau fa mai a tu tatu pokala wa le pesili le tate tu fo ia why mission why now why mission why now ole winga la le mele tau fa tu wa umole te me yesu fo ile na fio ma ye fa ali e demonstrate fa loa ma wa ma ya tato le wa la fo mai le nga luenga ya tato tangata fa na fo wina le la wa tato ye to tonu o le period nei
e leo se period ta me o tu au no ina ta tu au no ma le tu le anga na feta lai Yesu fai mai a o wal fai mai o te au wina mai le pesos wan o le anga pa ia le fai mai o ia le o le anga e tupu mai ai le upumon ole fai unga la ta Polokalame ina ia manino misionare e matua mana umbia le anganga pa io le tu e le se ngadu nga fa misionare fo ile le fa pea na e lo fa tau tu spa ia mo tai lo tau lo tole mau o talu lo no a fa ina fa Yesu yo so I want to go Jerusalem wala vale tau mai atato ele tai yaise missionary ele tau ona yaise missionary e alu fa sama samno e au noa male anganga pa io le atua malana fau ele ngata foi le na o ai missionary o tato uma o le ale tai o so uma la amen ia le ia le wa fa mai atu tato Polokalame se fa malo si auna ia mase lui tau mo tato to e fa fango i lo so i fua mo tato wola tala ia to e langa iai le afi o le anga pa ia na no foi tonu yate amen a wete mana te fata wa yate oi a wete va ai ma walalo yate oi a wete no fo matu o lalo pena na i ula wa o e le i ula wa o ya i loa o oil tangata e fa na ko winner o ya oil le malo le wa mata fo ila na e malama i le fina ngalo le tu wa ya tangata o tua o United City fia ele i fa na fo win o lau mission field mo buana ta la ilo ya a ia tau tu na mau tatu tele ma faya se me pe au no male ngango le o ia la ile poto ato to male malo si ato to o lo ia te ia po ile man e ma faya ona tatu fa tau nu lana ngalwe ne ia fiafi ia e pe o le fai unga le se vanga nai se mete to fia tal no ai ale ua pa mai ta pokala ona o sina fa popoa ona o le loto fa fetai fa fetai ia ile atua isi nei o tatu tai amen ile fa atula ngai no le ekalesia po le kingdom of God i totonu o le nei fo ito vino lo tatu ia e tofu ele ngata o le mission le ekalesia atoa wow our missions or ministry taitas and it's all about building of the kingdom of God in a life. Fafetaya, pepe no se fia fafetaya to ia fafetaya for nei Polokalame o to e langa ia le soifua e tatau ona soifua matata wola I fo I taimi taitas ia ia le li. Praise the Lord. Ya sabole. Pai unga foi le tatu Polokalame ne fiafi el tel tununga ia wa ngane nei le atua I lo finangalo me se foi lau mai mo fa ponga I so se ta Paulo e mai mo mai ai ia fa malo fa tel talo ia tel tonu foi ia o le ase fa matalanga ma se upu wa le tauta mani I lo finangalo ia fa pe nauna fa mangalo mai ia fa pe nauna la foi nu le ai na al talo ia ngane nei le atua ia tatu toe pero ai fo il nava yas ia ile alofa fa sol tatu ta pau lang bo foi nga fa tai na nga lu le fiapi sai mal tatu Polokalame ia ile swapo Yesu amen fa se Jesus Christ